جبو تاریتی او دیکتاتوریا دستلاتداریا رژیم فاشیست یا AKP او MHP یا 21 سالن لسر ترکیه او باکوری کردستان بداوی به تنی 6 روشمانه لی جبو داوی هاتنا وی دیکتاتوری جی دنگین یکمین لأوروپا لأفریقا لأمریکا او لآسیای هاتنا آویتن دی گلک ولاتان دنگداینا در و یا جبو هلبجارتنا سرکماری او پارلمانتو یا ترکیه بداوی بویه و جبو یندن جی تنی روشک مایا آنگو نه گلان دنگداینا جبو هلبجارتنا لدیاسپورا لدرو ترکیه جی بداوی دبه امی ایرو حول بدین ده برنامه خواه هلبجارتن 2023 ده بریا روشک بداوی ببه گرینگاه هلبجارتنا لدرو ولات لدیاسپورا جبو هم گلی کردیه لدرو ولات یه لباکوری کردستانی کو لدرو ولاتن او هم جبویه لترکیه کو درباسی درو ولات بوید چه آسته ده گرینگاوی او اهروا باندوره که بچه آویل انجاما هلبجارتن لترکیه جدیکه ده برنامه ایرو ده بریا میوانین خواه او دانین کو امبواره پار و بکن و اشکره بکن و به آوی برنامه می هلبجارتن 2023 دست پیدا کرد. بری بینرین هجه ایرو امه جاره کدن باله بکشن لسر گرینگیا هلبجارتنا لدروی ولات او ده هلبجارتنا لدروی ولات دجی باندورا خواه یا لسر هلبجارتنا لترکیه بچه آوای آنگوان بجین جسادان 5 کمکی بیتر ریشا دنگین لدروی ولات لأوروپا، امریکا، لافریقا، لآسیا او یک ده هلبجارتنا لترکیه ده داویه ده باندورا که چاوه انجام دیگه اما حول بدن جاره کدن بو بینرین هجاره پار و بکن بریا ام وی کی به میوان خوره نقاش بکن اما جاره کدن چند دانین تکیلداری هلبجارتنین لدیاسپورای بو بینرین هجاره پار و بکن او ام جویه کی دست پی بکن لگوری ام بجین دسته بنتا هلبجارتن یا لترکیه به قاسی ریجا دنگین لدرو ولات چقاسی کمش بلی گرینگی که خواهیه لترکیه بقاسی 85 میلیون 279 هزار و 553 کس دمینن و هر وها او یک بقاسی ده هلبجارتن اندشی 64 میلیون و 191 هزار و 285 کس ده هلبجارتن سرکماری و پارلمانتو یا لترکیه ده هم ویل نوا ترکیه و هم جی ویج دروی ترکیه دنگ خواه بکار بینن و پارلمانتر و سرکماری حتی لسر دستلاتداری سر ریبریا ولات و 5 سالان جی ده ریبریا ولات ده خودی بریار بر لی دما کمروف تماشای دروی ولات دکن گود تماشای دیاسپورا دکه ریجه که دنگان یا لوریا گرینگ جبو هلبجارتن جی در دکه و بیش لگوری دانین یسه که دروی ولات دیاسپورا بقاسی 3 میلیون 286 هزار و 786 کس دکارن لدروی ولات دنگی خو بکار بینن اف دنگ جوی لسر بقاسی 4969 صندوقان ورنداین او ده انجام ویدجیم و باندوره که بچه آوی لسر هلبجارتنا لترکیه بکشم و بوابینرین هجاره پار و بکن اف یک و بطایبتی لنونرتیان زیدتر و لحفته و 3 ولاتان وردانیش برکم بریانها یه سکر راگهانده بکو هفته 4 ولات و ده هلبجارتنی ده امگان بجین ولاتین ترکیه لوان ولاتان و هرن لسر صندوقان لی پشتی آلوزیا لسودانی هات راگاندن کو اف هلبجارتن و لسودانی صندوق نیندانین او خلکن لسودانی و خلکن ترکیه لسودانی و نچن لسر صندوقان او دنگ خوشی بکار نینن لی بریا وی که بریا کم درباسی نقاشاوی ببین کم تماشا بکن ده سال 2018 ده ریجا دنگین لدروی ولات دچا سده بون او کیجان پارتیه چقاس به دست خسته بون ده سال 2018 ده جه صدی 5 کمکی زیدتر لدیاسپورا خلق چوبون لسر صندوقان او دنگی خواه بکار آنی بون جه وان دنگان جه صدی 51 وی رژیم فاشیست یا AKP به دست خسته بود ریزا دومین ده پارتیا کماری CHP هبو او ریزا سیمین ده بفرقه که پرکیم پارتیا دموکراتیک آگران HDP دوی دمیده کاری بود هلبجارتن 2018 ده دنگ به دست بخه او به آوایجی دروی ولاجی به پارتیا سیمین ده هلبجارتن ده نها جاره کردن مگود هلبجارتن لبردلیه جبو هلبجارتن تنه 6 روشمانه او وی جاری پارتیا چپین کس پارتیا یشیل سول پارتی ده هلبجارتن ده نونرتیا کسین دموکرات آزادی خواز دیکه و عدالت دیکه لی بریا کو هلبجارتن لترکیه پیکوره لدروی ولات اف دنگدان پیکن و صبر روشا داویه جبون نرخاندنا وی که جی امی به میوان خوره
نقاش بکن پرسان بکن و اف یک جی پشتی بیناو بره. بری بینرین هجما گوت هلبجارتنین لدروی ولاد به 27 نیسان و دست پی کربن و حتی نه گلانی و دوام بکه ل هر چقاسی جمرا دانین دنگین لدروی ولاد کم بجی لید باندورا بلافکرنا پارلمانتویا لترکیه ده دما داویه ده خودی گرینگه که سرکه او یک ده دما 2018 ده جاره کردن جی باوه که اشکره درکت بو پیش جبو نرخاندنا وی که جبو بانگوازین جبو خلکی لدروی ولاد جاره داویان گو روشک مایا بریا که هرن سر صندوقان بانگوازین جبو وی که او هر وها ده هلبجارتنین لدروین ولاد ده هولدنین پیک آنینا پرووکاسیونی جبو چه پیک هاتن جبو نقاش کرنا وی که جی پارلمانتری بری HDP برس فیصل ساریلدس میوان میه ایرویا برس ساریلدس دمک کل دروی ولات دنگدانا انگوان بشین خلق ج 27 نیسان و دچن سر صندوقان او دنگ خو بکارتیننده روشک تنی مایه ام جاره کدن هما وی که جواب پرس بگین حتی نها تبلیبونا ده هلبجارتنیان ده لدروی ولاد تایبت لأوروپا و آلمانیا ده چه آسی ده دمشه؟ بله اولی جواره و حمو تماشاوانه و هجار از بیجم دم باش مرحبا وکه وجید سرنوچا خود گوتی جبوت داوی کرنا تاریبون و هویتیا پرگالا فاشیستا دولتا ترک راستی ام آستک حیاتیت ده گرینگی ددن و هلبجارتنی yani tevger azadiya gele Kurd ya giştiji partiya legal demokratik HDP'ji inhab nabe yeşil ve sol em kevne helbijartine hamu parti hamu kes hamu Kurde velat parezci ve helbijartine hayati binin berku derfeteka diroki ketiye desteme em ve helbijartine pergaleka faşiz bruxenin ve her vaha çar parça Kurdistan'e despeka nu startawe bikin جبرکو نها اف دستلاداریه هی ایدی نه دستلاداریه که کلاسیکه ایدی به فاشیزم سیاست خو پولیتیکا خو بره بدبه ایدی تنه نجبو باکوره کردستانه با چار پارچه کردستان تعلقه که مزنه اونها روجاوانه هرو ایریش سر روجاوا هنه هرو ایریش سر باشور کردستان هنه سر باکور هنه yani روجلاتا نوینده آنجام بیجن چار دولتی که کردستان نواده هاتی پارچکرین یا هری غدار هلال لشکری ده هری خورتی دولتا ترکه جبروه که بگا ویجیه که همو هزا هویتیه جی دست خود دگره اردوغان شوازه که دیکتاتوری و دستلاتداری دومینه نه تنه وکه چیروکا دحق وکه کوای حسنکار تنه بخونا کردا به میجی زاروک کردا دستلاتداری خو عمر خو درێژ dike ama derfetekê destêmede bêguman Kurd 5 milyon şu 5 sala bênavber zêdey 50,000 şehîd dane rehekê fedayî têkoşîna xwe dimeşênin berdêl dane ama ev kêlî fırsateke ku em têkoşîna xwe 5 salî bi encameka azadiyê dawî bikin ku heke em wê jî nekin rastî pergala faşîst جبوکو عمر خود درێژ بکە ژیانە خو بدۆمێنێژی وێ قەتیامê Kurda و dagirkirina Kurdistanê bidomێنێ weke wê jî got li dervey welê zêdeyî nêzîka 3 milyon û 300,000 deng hene ev deng jî li ser hilbijartina Tirkiye giştî jî encameka diyarker xwedî bandoreka diyarker e yani mesela em karin denge Avrupa em dikarin nehde parlamenteriye zêde bistênin. Em dikarin denge Avrupa bikin ji ber ku vêga vel Tirkiye hevsengeka wisa heye hem eniya faşîzmê hem ya ji berî faşîzmê li ber xwe dê jî dengê wan nêzî hevdûne. Rast e yani eniya pêşberî faşîzmê sedî pêncî deng digire sedî pêncî ji me re pêwîstî heye بس جبر کو اردوغان دستلاداریه خو تکنه وندانکه همو حلاقیه همو حیلا همو گفا شانتاجا
dike hûn niha dibînin belê me dikin Briz Faysal em werin li ser wiyekê jî her we qalaviyekê dek û dolapên wê û metirsiya ku carekê din ev rejîm bikeve nava provokasyonan di nava rojên derbasbûyî de me li Fransayê dîmenîn bi vê awayî dîtin çawa em bêjin helbijartina li dervê welat jî veguherandine helbijartineke ku em bêjin atmosfereke faşîstane dana avakirin metirsî dixin di nava gel de ji bo vê yekê ev yek çi qasî bandor li ser rêjiya bejdariya xelkê ya çûna li ser sindoqan dike niha rase gelek provokasyona dikin dixwazim gefa ji ber ku tengasiyê de ne heta niha jî her tiştê xwe hemû encamê xwe bi hovîtiyê bi destê xistine bes ez dê baweriyê de me ev bandor ser hilbijêrê me Avrupa nake niha gelê me berdêl dayî êşayê hemû kes em hemû sazî û dezgeh û kesayetî rihekê seferberiyê di nav vê kar û xebatî de ne weke vegot rojek tenê maye bes motivasyoneka xwar pergal eniya faşîzmê jî dixebite bi otopoza kesatên ne ser mizgeftê li Avrupayê ku propaganda faşîzma Erdogan dikin bi otopoza xelkê tênin niha ji ber wekê rojek nehin dike bi rojekî bi di hezara yê ku dengê xwe bi kar nanî ji ber ku we jî got 3 milyon û 300 hezar deng heye derveyî welêt ama heta niha 1 milyon û 600 hezarî dengê xwe bi karaniye îro ez lê nakim îro siba netê de wisa dixuye goreyî berê teblîbûna hilbijartinê derveyî welêt jî zêde bûye berê ev rêje sedî pêncî bû ama wisa dixuye xwe sedî şestî bigire motivasyoneka we heye rastiyeka yê serdest ewin yê neheq ewin yê zalim ewin ama ez vekirî ve bêjim motivasyona we jiye me xwertir e li vê derê tabî bêguman sedeme bê cuda jî hene ji ber ku ew tabanê we ew girseyê we li Avrupa qeyrana Tirkiye ya encamê şerê li Kurdistanê ew hîs nakin ji ber ku li Tirkiye qeyran qirîz çi qasî kûr bibe hinek jî hene ji ware baştir e ji ber ku perê wayê Avrupa qîmetê wê zêde dibe muqabil neqotiyeke wisa jî heye bes rastiyeke yani madem asteka hayatiyetê de bandor ve hilbijartina Tirkiye bike gerek dengekê me tenê jî nemêne ku neçû ser sandoqan gerek kes îradeya xwe vîna xwe bêqîmet nebîne em dikarim dengekî belkî em pêşiya şerekî şerê eniyekî em rawestênin belkî em pêşiya şehadeta bi hezaran hevalê xwe herî leheng herî qehreman herî fedayiyê ku vêga vê jî birehekê fedayî diwa eniya de ji bo parastina Kurdistanê ji bo parastina nirxê me ku li ber xwe didin belkî em rihê we em xelas bikin ji ber ku birehekê fedayî li ber xwe didin niha carna dîrok kêlînê wisa dertexê pêşiya me mesela em bêjin Bahara Ereba ev nêzîka 12 sale seranserî dewletê Ereba pêşberî desthilatdariya hemû gel rabûne ser piya gelek dena jî desthilatdarî têk birin ama kes ser neket mesela Hüsnü Mübarek çû şûnawî cunteka eskerî hat Qedafî çû şûnawî desthilatdarê dî hatin Zeynel Abidîn çûn heyekê dî hatin bes Rojavayê Kurdistanê şoreşek pêk hat Rojavayê Kurdistanê ew şoreş diyarî hemû mirovahiyê kir mesela niha ser rûyê dinyayê filozofê herî navdar Slavoj Zizek wî jî digot Kurda rojava kir ku dîse baweriya me pê hat û dinyayê hîna jî hêviyê me demokrasî wê hebin Kurda ütopyayek pêkanî vêce em wextan behsa vê dikin rastî pêşberî vê şoreşên hat halokeyeka mezin heye faşîzma Erdogan e tenê ne Erdogan e Erdogan hemû qatilê dewletê derdora xwe kom kirine yê weke Mehmet Agar ku qatileke 3 sala zarokê Kurda dikuje ekîba xwe ye dikuje yê weke Hüdaparê ku zihniyeta we û Daişeyeke Bakurê Kurdistanê bi alîkariya dewletê xwe birêxistin dikin bi navê Kurdîtî ama telaq yan dijberiya Kurdistanê Kurda dikin dijberiya hemû jiyanê dikin ma zihniyeta Daişê peyda wê dide kî Erdogan digave ew derdora xwe kom kirine fırsateka dîrokî ketiye destê me de ku em yek carê vêka koma qatila jî têk bibin niha zanim li Avrupa jî gelek kes televizyona ronayî temaşe dikin tevlîbûna vê televizyonê ev bangewazî em gelek girîng dibînin edrê debûn ji ber bername em derekî niha sekinîne
ام جی ناف کار و خباتا دنه جبو سرکفتنا هلبجارتنا اوروپا ام کو باندورا که مزی سر باکور جیب بله برس سریال دست برکو دمام شکن از هم حاول بدم وسط 10% اساسا و سباوی که کنج بهم برسوا و جوا ور بگیرن نام قال پروفوکاسیونین کو ل اوروپا پیش هاتن د محل بجارتنی د اتمسفر که بوی اوای ام بجین ل درو اوروپا جدان چیکرین لیل عالیه کدن هنجی با اوای که گشتی قال گرینگیا هل بجارتن قال دنگه که ده هل بجارتنا ل درو ولاد دکن د روشه که بوی اوای ده ام وسا بین سرزمان ام گام بجین پرتا خو وسا رابری و بکن گلو اف رژیم فاشیست و بکاره به وان پروفوکاسیونا به وان پیک آنینا اتمسفر که شهر آلوزی دجمناهی و خو دوی هل بجارتنی ده خلاص بکه نه راستی هر تیش گریدای سکنا ما برخودانا ما اما وی پیواجو چاپ زانبون آنج ایراده که مزم رخصتین کری اما پیشوازی کن اوه هنه که انجامی دیار بکه اردوغانج بکو وی پیواجو ثابته بکه بکو دیس دسلاداری خو دست بخه جخوا چیز دستی وره که مثلا کش دستی هاتبان و برین هات دمها و کتبان روجاوا داگر کربان و جویره ناب ترکیه ده و بوبان پرستیجه که مزن و پیشبری ریوبر هرما روجاوا و سویقاس پیکانیبان نکاری بون ما حتی نها کرداب ریخستم بوین آخوا به اراده آخوا بریار بوین آخوا پیشیا بگرد و آوروپا جیل گلک دراوه که وجید نوچه ده گفت yani hewl didin provokasyona bikin li ama rastiye ka dîjê her tişber çava sandok hene ku em lê xwedî derkevin na heta na hevalê me we got nêzîka 5000 sandok derveyê welit hene yek bi yek em hemûçka xwedî derketin dengê hatî dayîn vê gavê hatine mîsogerkirin hatine parastin pirsgirêka me ew e kîna tişta em hêvî dikin hejmara ku em hêvî dikin rêjeya ku werê ser sandoqa dengê xwe kar bêne ew pêk nehatiye باکور کردستان جی هلبجارتنا بری نها جی هواله مد عربه خباتا یه هلبجارتنی ده هاتن شوطاندن هاتن قتل کرن دیسه جی گله کرد بریاره برخستن کریه لبر خود ده yani بگومان او پروکاسیونا بکن ام هیچ جی نزان نوا خطه کی دوه هیچ چی بکن بس چی بکن جی وقتا که ام برخستن کری بن ام هشیار بن ام پیشاوی بگیرون اما و هولدانه و جواله داره. بله برای سریال دست از همه وی پرسیج جواب بکم شخص دمام جیری بر بداوی و دچه اما پرسا داویش بله اف به نها هل بجارتنا لترکیه جالیه جهانی و جنیز و تشوپاندن آنگوان بیشین شخص لدولت نیکبون آمریکا لکانادا لإیطالیا لیتوانیا اسپانیا لچین لگلک ولاتان صندوق هاتن گرتن او ایدی بر به ترکیه و هاتن اشاندن هل بجارتن بداوی بویه نها د چاوی جهانی دا انگام میشه چاپ منیا جهانی دا سیاست جهانی دا اف هل بجارتنا لترکیه چاوات شروع وکردن چاوات دیتن بله نه گلک دولت کو هل بجاروا کم قدیان دو قدیان پیر قدیان او بر به ترکیه وچن اما دولت وک آلمانیا کو هل بجاره در ویولت نی ویول آلمانیا بله وک فرانسا هولندا و دولت سرکه هیناجی دنگداین دومه یا دویجی نه دنیای جی پرگالا جهان جی و دینامیک و هری خورد یک جه امریکا یک جه یکیتی اروپا yani ev dixwazin ku êdî Erdogan têk biçe berçe ji ber ku Erdogan rêbazê faşîzmê bikartîne faşîzm weke çawa Hitler di wextê xwe de ji bo hemû dinya hem dinya sosyalîst ya Sovyeta ji bin sîwana Sovyeta dahatin baher hem ji bo dinya kapitalîst êdî bûbû taloka hemû çawa xwe da hebdû ji bo ku Hitler têk bibin niha nêzîktayiya dinyaya Erdogan jî wisa ye şeklekê vekirî wêrekî dijberiya xwe nayên ziman bes به هودان خو او جد خوازو کو اردوغان هری وک میناک مثلا هلبجارتنا برینها هفته یک مابوج هلبجارتنا له مرکل سروکا یا المانیا چو ترکیه به اردوغان را پوزدان مورال دا یعنی کوتهر ترکیه بری هلبجارتنا هفته کی به سروکا کیرت کسه کیرت پوز بده یعنی وام پشگیریات دکن دولت کو که المانیا اوروپا دولت هری مزنه دنیای ده 4-5 دولت یکه همان دمه ده امریکا جی هلبجارتنا برینها بری دیسه ما اردوغان پیشوازی کلا امریکا بس وگا و ابدری حمول اردوغان هاتنه گرتن یک وا قبول ناکه دست واده کی دست اردوغان ده کی مایا آذربایجان مایا او جی دولت کوا رزیله برهنک ما بس او هنکی پر پوز ده وکی دی زلام خو با داعشیل باکور کردستان درکل جم قادپی پارتیا
هدکی باشور کردستانی اب شهر مکم مزنه لی ایدی ام ویجش خواره ناکن روژه برکو ام تشتی مزن ده فکرن گرک ایدی ام وات تشتی وصا رزید و خدمتی رحین نتوایی برجواندی نتوایی نکه خدمتی آشتیا روجلاتا ناوین نکه یا گلا نکه ام ایدی واج روژه با خود در تخن و حیله خود بکن بس که ام هشیار بن باور بکن چاو با آلیکاریا ما همون متروپول ترکیه هلبجارتنا بری نهای یا شهرداریا مکر کو محالفتا ترکیه قزنج کرد امید به هلبجارتنا جیکن انیا پیشبری فاشیزم و قزنج بکه اردوغانی تیک بچه لی اما افجی بگوتینه چه نابی گرک و روژه هر کس میزه هون تلویزیون اکر روژاوای کردستانی نه هون گرینگ بینن هون بتکن روژه بشخوره گرک باکور کردستانی جی همو ولاد پاریس همو کرد نرینه و بکی جدا جی دبن او نم گرینگه اما جبرکو اف شرق قریش بقده جبرکو کرد جیانک و حق دکن آزاد و کف سر بدن کردستان بجی راستی جی اف هلبجارتن اصلا حیاتیت ده گرینگه بروی کم قازن حوالی که حتی نه نچو سر صندوق لأوروپا بلا تلفون بدن کومالا بدن ما اما چن عربا و اجمال و بگیرن اما چن ام دنگ و کار بینن جبرکو ام هر دنگه کی بقاسی تانقه کی بقاسی توپه کی باندور دبینن برکن ترگال فاشیزم تک ببین از رجاع دکم کسی که دنگ خب کار نانی کار کرن خبات کرن بلکی وقت وقتو نبون اما صبح روژه دویه هر باجاری سازی مهنه کوماله مهنه عربه آمادنه تلفونه کی بدن بسه کوماله خود درنه کرده و انواج و مالی بگیرن بین دنگ و کار بین بیسه بین مالاو بله برس فیصل سریال دست پارلمانتری بری پارتی دموکراتیک گلان هدف میوانی برنامه هل بجارتن 2023 بو و امجی جبو خباتن وین لور سرکفتن جواره دخوازن و دمام اجی لور دقاده اجی سپاس کم دم باش بلی بینرین هجام ایرو هول دا بریا کو روجک هل بجارتن لدروی ولات بداوی به جاره کدن گرینگی به دنگه که دروی ولاتی آویتن بدن او بوی آوی ام دیگه جن داویا برنامه خواه هل بجارتن 2023 حتی سبا جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر خوشیده هر شاد وقت آرمان